mwumve uno mubembe enda kwanza ingia kumape wende hori pwenzi ruli walikamata ni wapi mtu akikamata pwenzi ruli zinda babesha ngo mtu mwenyewe nyie ili tu usitumie akili wewe usitumie akili baba imai wanazaa waambia wanaweza kupiga hivi ventro mungali unagana Boka ni wakati yenye Masunzu aliamua kupiga ba RCD. Na ule mwenye anakataa katikati yenu kama sio Masunzu walipiga RCD Baraka asimame hapa kwa hii platform yangu kuja aniambie siku yenye wa Maimai walipiga RCD. Aniambie tu siku moja wa Maimai walikamata wakapiga. Unafanya. Ule wana Tshisekedi ule ndio mwenye mnapaswa enda kukamata. Kama kweli jeshi ya Kongo ni ya kujiheshimia, inapaswa kamata Tshisekedi mbele hii mwaka haijaisha. Mwakikisha nyewe mkamata Tshisekedi vizuri kabisa. Hiyo itawasaidia. Tubahe mwaramutse abandi tubahe mwire bitewe na duce muherereyo ku isi. Nkuko mubibona n'ubundi ni Eric Nkunda abantu kuri micro. Tukaba turi kumwe na The King kuri kamera uyu munsi. Nta kindi kinzanye no kugira ngo tuvuge bimwe na bimwe bigenda bivugwa cyangwa se bamwe bagenda babesha batuka ndetse n'ubwoko muri rusange batuka n'abayobozi ba M23 ndetse n'ibinyoma tuje kubwira abantu bamwe babesha bakabesha bamara kubesha isoni zabakora bakabura aho basha abo ngabo nta bandi nibo tuje kuvugaho uyu munsi nta makuru yandi ngiye kuvuga ya ruguru gusa nicyo nababwira nuko muri Minembwe uyu munsi twabonye umukuru wa MDP yageze mu Minembwe babandi bamututse ukarahamagara abana gutabara ngo ntahagenda ngo siwe yagiye iwe noneho iwari nahari nubwo yo bari Goma canke Bukavu ni yari mwebwe muhamuboronjoka muri Amerika ese mweko muri leta mwagiye Kinshasa basi mukicarayo mwagiye Rubumbashi mukicarayo nukuvuga ngo rero ibi bintu bizobakoraho kandi nkuko twababwiye muzahunga amahoro ese naringiye kuvuga gutara umuntu naringiye kubwiza ukuri kandi ngomba kumubwiza ukuri cyane ndetse cyane bikomeye akamenya yuko nta mikino reka mbwire umuntu wabeshe ngo Minembwe yafashwe reka mbazanira abantu bose butugara bavuze ngo Minembwe yafashwe duhere kuri aka gahungu chef congolais chef patriote congolais uyu muhungu umuzi azombwire ese yewe nde uyu muhungu uzumenya ari umuke umunyabyinshi kamwe gatoya kashatse umu Ethiopia nakagorora à libérer total. Vous allez excuser ma français aujourd'hui parce que je suis très content. Murebe ukuntu yavuganye ibyishimo ngo Minembwe yafashwe uyu kubera ubupumbafu bwiwe ngo abakobwa b'abanyamurenge baramwazi nibwo gutona inzira ngo aja muri Ethiopia ngo ariko ngo barabona ko abanyamurenge ngo basanze ngo ari agafuka tuzuye ngo gadafite ubwenge bwose none ibyo twagaza tuvuga ngo bamurenganyije none twasanze ariko bimeze ahangaha kaza kabesha ngo Minembwe yafashwe moi attaquer un natif de Minembwe je suis ici pour remercier les efforts d'ici pour avoir libéré Minembwe la ville qui a été sous contrôle des agresseurs depuis des ans déjà donc nous sommes très contents. Ndagira ngo muramwumvisha uwo numwe wakagara wagiye arabesha ngo Minembwe yafashwe abivugana ifieri n'ibyishimo yibagirwa yuko abarobanurwa bibacu bamwanze baramuga ngo ntitwogukunda ko twabonye uragapfu tuzuye umutwe none nimuzoza mubona aravuze muzomenya ko nta bwenge afite yapayutse ako nakagara kamwe uwundi nawe n'uyu nguyu undi nawe n'uyu nguyu wabesha uri mu kubesha abantu bari mu kubesha mu Minembwe tuzohashira urukiko
rw'abantu bazoza bataha bakabeshera abandi ngo barapfuye. Mwumva umubabaro, umugabo w'ubwanwa, umugabo wogira bakazana akabesha ibintu bizima akavuga ngo MRDP ngo yishe ngo abantu. Agenda basoma uyu mugabo ni ikihe kivuga yuko umunyamurenge noneho ahayicwa na guverinoma kandi umunyamurenge ahayicwa ngo umunyamurenge mwumve ngo umunyamurenge ngo kari yica ko mwumva no mugabo noneho natangaye ngo niki kivuga ngo yuko abanyamurenge bahabicwa na leta ngo ahubwo abanyamurenge bahaye bica. Numiwe pe de force abatwishwe n'abanyamurenge ko muri ariyo twirwaneho. Ndakize Ntagambwa yishwe n'abanyamurenge. icyo nari nshaka kubabwira nuko uyu mugabo ubwenge bwe bushobora kuba bwaracurana. Umugabo w'imyaka igera kuri 60 akaja kubesha ngo abanyamurenge ko turica twatwica na leta. Mwabagambanye mwe musiga mwumva kubera amafaranga baba mukumva ko mugomba kuvugira leta yayitwica gusa muri ibigwari. Uyu niwo muvumo mugiye kugira, muzopfa nabi, muzoshira nabi n'imiryango yanyu. Nukuvuga ngo nimutareba neza mwebwe n'imiryango yanyu muzoshira nabi kandi nta munyamurenge uzobakoraho nta munyamurenge uzobakoraho, ahubwo agahinda n'umubabaro umunsi tuzoba twatashe kiriya gihugu. Isoni muzogira nizo zizobahitana mukiyahura, muziyahura kubeshera ingabo zatwirwaneho zicunga umutekano mukaja kubesha ngo zisha abantu. Ibi ngibi muzobibazwa ibintu byo kubeshera twirwaneho icungiye abaturage mukaja kubabeshera ngo barisha. Keba muzohura n'ishano abantu babeshera ndetse bari no kugambanira ubwoko. Hari musarire abantu borushwa ubwenge n'abantu b'abanyamoko bahabavugira twirwaneho bari kuvuga ubutwari bwabo, ariko mwebwe mwihaye gusebya ubwoko muzahura n'ishano muzibonera mwenyine. Hari umuntu ibi ngibi bamenye ko bitashoboka, ntimwoshobora runo rugamba. Dore umuntu nakunze mwumve uno mubembe babesha ngo mtu mwenyewe ili tu usitumie akili, wewe usitumie akili. Bamaimai wanaweza waambia wanaweza kupiga hivi ventro mungali unagana. Boka ni wakati yenye Masunzu aliamua kupiga ba RCD. Na ule mwenye anakataa katika yenu kama sio Masunzu alipiga RCD Baraka asimame hapa kwa hii platform yangu kuja aniambie siku yenye Bamaimai walipiga RCD. Aniambie tu siku moja Bamaimai walikamata wakapiga. Unafanya ule wana Tshisekedi ule ndio mwenye mnapaswa enda kukamata. Kama kweli jeshi ya Kongo ni ya kujiheshimia, inapaswa kamata Tshisekedi mbele hii mwaka haijaisha. Mhakikishe nyewe mkamata Tshisekedi vizuri kabisa. Hiyo itawasaidia. Lakini as long as order kwa uyu yaravuze ati ngo ahubwo umuntu ugomba gufatwa ni Tshisekedi. Ingabo za FARDC mwagakuriye gufatwa Tshisekedi uno mwaka utarashira mukamufata mukamufunga kubera ko karamarisha abakongomani muri rusange, karamarisha abakongomani cyane cyane abana bava muri za Nord cyase na za Sud bo muri bino bice
abajana mu ntambara nta musirikare wawe w'ikinshasa wavayo ngo aje kurwana ino ni bakeya cyane cyane ko bararwana abana bino nuwango rero ubu bugambanye bw'abantu biwacu isoni mwagize ko murumva mumeze gutaho muri kuja kubesha ngo Minembwe yafashe kira kontrolwa na FARDC kandi Minembwe abanyamurenge bakirimo none ubu nyine bakabika bamwe uko barambuka baja bari buvira niho bize abandi bageze za Baraka ko murumva mwebwe nta soni mufite nubu ko muracagenda muvuga noneho mugezaho muvuga ngo mutange kubeshera icama mwabuze isoni zabishe mutange kubeshera icama ukuse ko noneho mukuru wacu yageze mu Minembwe ese muraja kuvuga ngo noneho yagiye gusansibiliza iki mu Minembwe ariko noneho ndahe nimubona abantu baje ino baje mu nama yo kugira ngo turebe uburyo igihugu cyacu twogiteza imbere ngo baje gutwara abana mu gisirikare aho nimba baba batubwira ngo dutahe bakoze ishano reka tubivuge gutyo nimba Metre Nyaruga bahatubwira ngo dutahe yakinga amabere yabeshe se yavuze nabi gutaha si byiza ntari muri Kongo se niyari ese ko muza mutera amabuye ari muri Kongo mwebwe muhamu mutera amabuye muri hehe ko muheze mu mahanga nuwitwa ngo ni Muniga Ntama ari Burundi nawe ntari muri Kongo ari Burundi yakwambutsa akaje Burundi nako yakaja muri Kongo akavi Burundi ariko Kanyika ari muri Kongo ndande ari muri Kongo mwebwe ko mutaja muri amaeneo arimo leta ngo ariho muja kwicara ko mutaje Kinshasa na za Lubumbashi ko M23 itariyo ko atariho muhamuja kwicara mukaje Burundi abandi mukaguma muri Amerika ariko Kanyika ari muri Kongo ko muramutera amabuye ari muri Kongo niyari ntahandi ari muri Kongo Nyarugabo ari muri Kongo nukuvuga ngo mwebwe ubujarwa n'ubupfu bwabishe ko muragenda mwandika muguma gutuka gusa abayobozi ba MDP nta nico twebwe ntabyo bibabwiye nubwo mwubatuka gute intsinzwi iri kuri mwebwe utugara abagambanyi b'ubwoko muri ibivume mwaravumwe muzosange so wanyu Satani kuko nta kundi niho twobehereza ubwoko mukegerana n'ubwoko mukajana nabo hatari ibyo muzopfira mu mahanga hajya Kingunga ngo yarafite kuja kwiyamamaza kuba president muri Kongo none taranagera ni Kinshasa yagarukiye Burundi Muniga Ntama ngo yarashakawe Muniga Ntama aramubwira ngo ndagufungisha yongera zinga utubinga asubiriye mu mahanga none uko ni wozoja muri Kongo kwiyamamaza yewe ntuzewe se bitama we reka tubwira abantu gukurikirana Tawala TV mu gukanda subscribe no gukora share comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro nk'ibi tubakorera bize bibagira ndetse mukore comment subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bizajye bibanogera murakoze cyane